Leto je stiglo i poslednji je trenutak da razmislite o knjigama koje će zauzeti počasno mesto u koferu i ulepšati vam opuštajuće trenutke na plaži. Oni koji ne čitaju ili malo čitaju uvek imaju zgodne izgovore za to, a najčešće je onaj večiti "nemam vremena". Srećom, tu je leto i godišnji odmori, pa se nađe vremena da se nešto i pročita. U moru izdanja i naslova koji gotovo svakodnevno izlaze na tržište, odabrati pravo štivo možda i nije tako lako. Preporuka stručnjaka je nekada više nego dobrodošla. Pre svega to su aktuelni dobitnici Ninove nagrade, to je Stevo Grabovac i roman "Poslije zabave" i dobitnik nagrade beogradski pobednik Vladan Matijević i njegov roman "Pakrac". Osim toga, tu je i norveški pisac Karl Ove Knausgård sa svojim novim romanom "Jutarnja zvezda". On je poznat našim čitaocima po svojoj velikoj autobiografiji u 6 tomova. Zatim Lorenz Darel, čuveni autor Aleksandrijskog kvarteta, ali ovoga puta njegov roman "Judita" i brojni trileri koji su našim čitaocima uvek i najzanimljiviji. Najčitaniji autori trilera su skandinavski pisci u poslednje vreme, među njima je Ju Nesbø kao najčitaniji i njegovi romani, recimo "Nož", "Crvendać", "Kraljevstvo" ili bilo koji drugi koji zaista je popularan među svim našim čitaocima. Kada govorimo o domaćim autorima, ono što je najčitanije uvek, bez obzira na godišnje doba, su romani Jelene Bačić-Alimpić, recimo Vuka Draškovića, čiji je roman "Ruski konzul" sada aktualan zbog filma koji je nedavno snimljen, tu uvek i Vanja Bulić, Momo Kapor, Danilo Kiš. Naše preporuke su naravno uvek klasici, bilo domaći, bilo strani. Andrić, Crnjanski, Selimović ili Dostojevski, Čehov, Igo, to nikada ne izlazi iz mode, nikada neće biti nešto što ljudi možda ne vole. U dobrom starom čitanju knjiga, prelistavanju stranica, mirisu štampe na papiru, isključenju iz realnosti i udubljivanju u svet pisanih reči, Kraljevčani i dalje uživaju, a Narodna biblioteka je posebno posvećena leti. Pored odraslih, veliki izbor dobrih dela je i za najmlađe sugrađane, a ovoga puta vam preporučujemo šta vaši mališani mogu čitati tokom leta i tako upotpuniti svoje slobodno vreme na raspustu. I mi na dečijem odeljenju smo isto primetili da deca u većem broju dolaze sad tokom letnjeg raspusta u biblioteku nego dok je bila školska godina, pretpostavljam zbog njihovih školskih obaveza, i mi ih i pozivamo da dođu ovde ne samo da biraju knjige i da ih nosi kuće, nego mogu da svoje neko slobodno vreme provedu i u biblioteci. Najmlađi naši korisnici najčešće dolaze sa roditeljima i sa njima zajedno biraju slikovnice. Mi ih ovde u našem fondu imamo zaista raznovrsnih i to su najčešće neke slikovnice koje se bave aktuelnim temama, vole da čitaju o životinjama, vole da čitaju bajke, rado biraju bajke koje im roditelji čitaju pred spavanje, nas to naravno raduje. Mlađi osnovci koji su tek početnici u samostalnom čitanju biraju knjige koje su zapravo i predviđene za početnike u čitanju. To su knjige koje nemaju tako puno teksta, lepo su ilustrovane, slova kojima su pisane su krupna, tako da deci ne bude naporno za čitanje i oni ih rado biraju i mi takve knjige i preporučujemo za tu uzrasnu kategoriju. Stariji osnovnoškolci vole naravno sami da biraju, vole da se zavuku ovde u naše police i da gledaju šta to mi nudimo, a ako i mi preporučujemo, najčešće su to domaći autori, Jasminka Petrović, Uroš Petrović, a i naš grad ima tu sreću da su vrsni dečiji autori ovde naši sugrađani koji deca mogu i da sreću na ulicama našeg grada. To su Goca Timotijević, Dejan Aleksić, Miloje Radović i njih rado preporučujemo i tih knjiga zapravo najčešće i nemamo u našem fondu. Mišljenja smo da treba iskoristiti redak dar slobodnog vremena i letnjeg odmora koji dopušta luksus čitanja, a teška ili laka literatura, tu je već na vama da izaberete.